إمام نبوي 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إما لبد عزة مسلم أخنا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي مريغا أرغمنا كيغا ميوا حديثكي سال استمون حديث من حديث رواية أسميوني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيبا. أدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي ما نبي صلى الله عليه وسلم كي بڑو بيبي كي داركالون عباس كفانو كي داركالون عبد الله إكرا كفانو علم حاصل كربي علم كتيرين بڑو اتشين حاصل كربي ما نبي صلى الله عليه وسلم دنيا دو كربو مفهوغا إكرا كفانو كي صحابين كي أريهم. أدهم ما نبي صلى الله عليه وسلم أوهارهم إكرا كفانو بأي الصحابي بيكالونا أنصاري بيكالونا الدنوي متبي الله كي رسولا كي أصحابني مبيكالون كي بان علم انجنما هنغاشه إهنمس إبيكالي إكمن إجابة ندين إبيكالي جوابك في صحابين جينا غوني هم جهه كانت تبغى إبيكالنا سؤال كرمن جواب لبينه آدهم بيجن ديوس إهنمس عبد الله بن عباس صحابين جه إتكي بيكالون كي بان حديث علم انجني وداعن نبي එමෙකලෙක් ෆාන වෙගෙන්දී ෆහුම් උම්මතුගේ උෆෙදිගෙන්දිය එම්මෙ බොඩති ඉල්ම් වරින් සහාබින්ගේ ඉල්ම් වරින් ගෙතරෙන් එකලෙක් ෆාන හිමෙන වඩාගෙන ෆානි අදම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙක් ෆාන කුර්ආනුගේ ඉල්ම් මුගන්නා දෙනුමා එකලෙක් ෆාන කුර්ආන් තෆ්සීරුගේ ඉල්ම් මුගන්නා දෙනුමා අල්ලාහුගේ හදරතුගේ දුආ කුරෙව්වේ ඒ දුආ වනේ ඉජාබ වෙගෙන් ගොස්සා. أذكر إفان ودالوني ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. إمام بخاري ومسلم دبيك لنك صحيح قال يربخ وحديث بثله ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني ألحق الفرائض بأهلها. فرائض وتوار تمدا ඒගේ හග්ගු වෙරින්න ෆෝරු කොද්දේෂේ ඒගේ අහුළු වෙරින්න රද්දු කුරාෂේ ෆෝරු කොද්දේෂේ දේෂේ බහාෂේ වාර්ත මුදලකි කඩ එලගෙන් කීර්තු කුර්ආනුගා මෙවෙනි මීහක එවෙනි මින්වර එවෙනි මීහක එමෙනි මින්වර එගොත බයාන් කොද්දෙවා ෆාවා තෆ්සීලි ගොතික බයාන් කොද්දෙවා ෆාවා කමෙ එම ඒගේ ඇසවා ගොත එමීහුන්න එරද්දු කුරාෂේ දේෂේ فما أبقت الفرائض إيجا بيان بكم باغوتا رد كرو مفه به مفهوغا دم باكي وجهكم غوانما فلأولى رجل ذكر فريهنون غترين إميتا يا إم غايب فريهنك باكي باديش. أدمي حديث بس فلكي كده أده إسلام دينوغا مدلا ميدكي نظرية نوت ميدكي غوتكي එහෙන් දීන් තවුවා නුවත මිහාරු මීස්තකුන් දෙකේ ගොතා වරපුඩු ඛිලාෆම් මෙදකෙනි දුනියගේ මුදලකේ අල්ලාහ් ඉලාහු ඉරාදු කුරවා අලක මින්වර කොදිවා එච්චේ එමිහකු ඉම්තිහානු කුර්මෙ ගොතුන් එමිහකි රංගොල් මීහෙත්තෝ නුවත නුරංගොල් මීහෙත්තෝ ඉම්තිහානු කුර්මෙ ගොතුන් ඒනගේ අතුගා අල්ලාහ් ලෆා අමානාතේ එහෙද කුරම් වී ගොතා ඒ නුකුරම් වී ගෙවණියස් අරමෙන්න أنجوا دبافا. يا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباني ميتا ميهك مروم إها حساب إنميكن دين إنك مدلكن دين إن يقرآن فادين نون نان. أما إنك مدا إن مروان دين إن أتوك مهنني
من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني يتبع الميت ثلاثة ميت ايكيغا تينچ دانه اي اينگه امي درينا ماني كفلا هميا walu levenden enage mudala enage amale ege tenen deichin emori annane enage aminna darinna enage muda enaya ekiga wana echeki ena duniya watiga koffawa heu amalu takeke ema heu amal duniya matiga ena muda devfa wairu ena koffawa sadaqate ena heu kamaka koffawa kamin enaya manfa qur'ane e ginako rakka kurumakun ene faada nukuranaka mi muslima ena deken jehe gotake ena marwa hisabun enage haggu kenigen diye manake emudalun den ene kon nonnana ena buna gotaka behumuge ikhtiyar bis ei warute veringe hagge ema evvarute verige ginandi nuat ehemmiyeke evene kamek koddi egotuge hagge nonnana eha hisabun mudaluge milkiyatu badalugen ediye waru taverinna mi hadis ge mi bayan koddefani waru muda bahambi gota behe gotum ballo lobeta khonne kirtu qur'an ge asawr hukum taga kirtu qur'an ge namaz kuruman amru kurabwa fay bahori zakat dinu marode hifuma hajjuma adilum bas bawar alkan tadda ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ge asay bahori muhim nukuta hai ki kirit qur'anuga tafsili gotegga e alukame note ekame qur'ane gote bayan nukuravva waruta muda bahane gote menui e waruta muda kirit qur'anuge nassun ayattakun bappaya miwaru dariya miwaru angen dariya miwaru eveni miheka miwaru bodubeben ewaru egota vani kada aluvva fe حديث كم أنني الحق الفرائض بها ليا إغوتا كنا ألوفا فوا ميهن حق وابا منبر ديش فما أبقت الفرائض دينما فهوغا دم باقي وابا فريهنون جترين ميتا يا إمي جان فريهنكا دينما ميان أنغوافا مياني بلا ميجي هوري مهم كان أدعو من دينك شامل كان فريهما كان ei evvis kame marum of ene kantatta koram mega ene mudabaham mega diri ulumuge nizame islami shariata ki ema komme kamevvis kuram e onna gote e wani e deenuge terega bayan korabba deenuge furihamakan shamilukan alumenna ingegen dani ad kid qur'anuga allah taala suratul nisa ga aji waratu muda behumge kuring evigenda kantattaka ege kurin hingane kantattoga wahagas genna fore Allah wahi kurabane lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ما بفعلنا قاعد تماغ ميهم جترين مدادو كفدي ميهن مروى ميهن man befenna timage mihun dugula taketi getiren firihenunna bae waakan ena gaatimage mihunna waki khas baega milibeni islam diinuga kuriga emme furtama ek gotaki emme furtama nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina hijra kurum mafuga waruta muda behumuge goten ove ei man nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme furtama muhajiriya bekarunna ansariya bekalun akhwanta kurebbi e akhwanta kurumaki ege teren ebbe kala ko marwejjekam gawanama ande bekalaka muda waruta kurume ehnemes islam gadave waru gadave allah taala ekamani mansuh kurabba hamekani gaittimage mihunna muda debe gota ehme allah taala mi'adike me wahi kurabani gaatimage membe fenna timage mehun dukola taketige tenen bay firihenun nabbes libigembe adi anhenun nabbes libigembe firihenun nabbes libe anhenun nabbes libe amaykani ebbayaka nune milibene jahili zamanuga libeni firihenun na wakimiyaka anhenakan nulibe em allah taala ekam mifa korabane mimma qalla minhu aw kathur ei egetere madu ichikkamuga vies
ginecchi kamga vies e kanelgimwa minbare firhinun nabbes anhenun nabbes libe ema anhenun nabbes hagge waakan sabit koddeni devvani jahiliya zamana khilafa ei jahiliya zamanoga anhenun na waruta muda libumaki ei mustahilu kame ei mustahil nulibe kam adiketta firimiha marumu gaattima ge mihun enege ambimiha waruta kura ecchi gotuga libeni echchigge gotuga insanage gotuge enno enage ambimiha ves waruta kurane eme ya khilafa islam denuga meyoti anhenun nabbes firihenun nabbes ekamaku kana alfa fa wak minbar libe ekama ewo wahikurawone wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ad miharami ayatuga mi sifakoddevani waruta muda baha thana mi evvani miskinunna yatimunna adi gaattima ge mihunge teremes waki bayaka milibeni waki khas gaakamin unna bayaka waruta muda milibeni enulibe mihunge tere yatimunna miskinunna gaattima ge mihunge tere waruta muda nulibe mihu edanan atuwijje kamga awanama ein e behumuge kurin kommis minware emihunna besdeshe adi emihunnan heu basbuna hoshikame manaki ecchi difa den ecchi ke afonwalam bienno ecchi dinuma fahu ihsan tariguma fahu den adi heu bahun emihunna muamala kurashe den e fa Allah ego wana yusikumullahu fi auladikum tibamihunge darinna medu Allah tibamihunnan angawe tafsili gotekka bayan ko devani lidhakari mithlu hadd al-unthayayn anhen de daringe bayaka effada bay firihena kabbe anhen de daringe baya effada bay firihena kallimengembe mi am usulaki anhen daringe de darinna libe minbar firihin dariya libe if wa yakuruna fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak egeteren de edarinnaki dekavure mati adadekkamuga vejjiya timba kula deba ekudinna shewani wa in kanat wahidatan falaha nisf ei ekkujjekkamuga vejjiya e anhin kujjaya libeni deba kuffa ebbaye wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad mayyita mamma ya babba ya enege dariyeku waakam gawanam libeni habaku fa ebbaye mayyitaga dariyeku orefa enege mamma ya bappe libeni enege mudaluge tere habaku fa ebbe fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth mayyitaga dariyen nekkam gawanam enege mamma ya bappe ya waruta qur'ane timbaku fa ebbe adi baaki vejji bay bappeshe em dimbako febba ko memiheka dinuma fahu mudalum baaki vejji nama eba ekko bappeshe wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus emayita ge akhun tibejje kam gawanama bappaya wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus enage akhun tege tibejje kam gawanama mamma libeni habako fa ebbe min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ay emayita kofawa wasiyate nuwata emayita ge faratun dakkan jehe daranyin ada kofae miguta baane me enani emme furtama maru mafahu kashukama kemige kantatta ena tayyaru kurevi ekantatta kan hingane kharadu enege mudalun heda koran jeheni efahu enege daranyin ekkam gawanam darani ada koran jeheni adi enage wasiyaten ekkam gawanam e wasiyaten heda kuranjehene ema enage libigene nuwe mudaluge timba koffa ebbaya for ginawa gota wasiye kurume hudden nu e kuriyas tanfide ves nukuraven e waki minbaren ena kanelo bafane Sa'd bin Abi Waqqas ban nabiyya sallallahu alaihi wasallam keban ekaman eduma kelefa hadis kurwani as-thuluthu kathir timba ko fe ebbe kalege faana beenuma kam gawanam adi ei warabbodu membareke ema islami shariatu ga ena bappen nuwata misaga mihe ko marugen dairuga enage gaattima ge mihun ena ge adawattin kam gawenas maanaki massara jehifa otik kamagu ena ruliyanna bayaka vies emihun fagirun ge gotuka duukuffa diuma baren nala maanaki misalaga mihe ko ena dariya ko deke ruliyanna ne
ya ena roli annatiwe ena bunan nulibene timannage waaruta mudalun evves ecche ena buna gota nahada masenno ekamako muslimekkamo vejjiya kafiraka varite nukuran muslimekkamo vejjiya enen eba hagwan majita evves nuwata emihage evves haggennun dariyeka mana kurume nuwata waaruta verin geterin ehem mihaka mana kurume adi hama egota waaruta veriyeka wasiyete visnu kureven babbe ku lobioni waki dariyeku deke boda ehem be enen itura wasiye mikurane egotaka ves waarute veriyeka wasiyete nukureven waaruta wa mihun geteren beerwa mihaka nuwata beerun kamaka wasiye kureven den yefo Allah taala wahi kurabani balla abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum nafa tibamen darinna tibamen mamfanna tibamen darin kur tibamen faada qurani hum boda faada qurani kum mihige kiban kam nege ibuna cheke astu miha duniye goleeruga ena hikofana mevene dariyege kibane ene boda faada qurani manfa qurani edaniyeke ene boda hewdwa qurani maru maffogas enage kantatta boda edariyeke walhattane ene ihsan deriwane edariyege Allah wahi kurman tibamunake nege e darin kore node babban kore node darin kore tibamunna boda faada qurani dariyeke kobaga nege mi adu duniyege dakka hagigate kengedo mi hako marwegen daro kitafaro tonode ena gabul kurwe gutuga ene faada koronemi dariki ei hennames ena efes ahammiyaten nudin ena dariki kiman efes hewkamen hewduai hewkamen ene nufurana kam hikura kitam me dariki kiba me fannan ihsan dariwe ema Allah ikurone nege tibamana ke nege ema ega aniya ver muashe ene hakkuam ver ene desh ene kam ema emihun kor edarin kor ene faada bodwane kon dariye kame ene ke nege faridatan min Allah Allah taala hadratum wa farud kurfa fa kantattege mi kantattege mi gota inna Allah kana aliman hakima ham kashurun Allah taala ki mola denodegam wa hakim wa taras kalange admi ibba in ayatiga Allah taala bayan kurmani den efo jehing ayatuga Allah wahi kurmani walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad mihako mihenge embago marwani marwa eruga ena duko fadiya mudaluge debako febba firmiha libene e abimiha ge dari nekkam gawanama yanhem miha ge dari nekkam gawanama firihim miha debako febbe fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna yanhem miha dari ko horikam gawanama hataru bako febbe firmiha bani ay min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn lone daranyen nuwata wasiye kurma fahuge den e fa kurwani walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad tamamihum dukula modaluge tereng hataru ba ko febbe e anhenun navani ane firmiha marojjakam gawanam abimiha lebeni hataru ba ko febbe e firmiha ga dari nekkam gawanam jehegen ayatuga wahi kurwani dari kurikam gawanam firmiha dariye kurikam gawanam firimiyaga dariye kurikam gawanam ami mi halibeni abba ko fa ibbe din mi ko ta tafsir korbane ge to emma aur danno mi wala nukuta ki lobita khune ehin horiha hukum taka khilafa waruta muda bahamvi goy Allah taala e ilahu ge futuga tafsir ko debba fawe islam dinuge emme muhim rukuna ke shahadatu ge kalima fa namado enmes mendur namade ega onna rakwaiteke kuram wi gotege tafsile baawala fa nuwe enmes waruta muda e waswa devi Allah taala hengudu mati e baswa devi Allah taala ya ego in ahammiyatattaka ingedo ego wori khas kama gattaka e baswa devi Allah taala hengudu mati ademi ayat baawala kun sawba behe gotum عمر واحد كافري ابن كثير رحمه الله تعالى قلنا فواني مي آية باوالة بني جابر رضي الله عنه كما رواية حديث بس فلك منني سعد بن الربيع رضي الله عنه إكليك فانو من النبي صلى الله عليه وسلم أريهوغا وحود هنغراما بار وداغتم شهيد وجنديا بيكلون كترين بيكل سعد بن الربيع كي ikale fano wahara umun ikale fano ge bodu be fulu
mi hedde gotaki ekale faun du kuri huriha mudale negi ehem ekale faun ga amikam walun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha badagen dani badagen dannani allah ge rasulae sa'ad ibn rabi kale faun ga arihuga uhud hum gurama ga shahidi wejje ekale faun du ko fedi de darikha manunne mitibi de anhin kudinne mitibi e bodu bebe ede kodinge bodu bebe bappa faratu bodu bebe huriha mudata ge nagafiye ede kudinne evvis mudale du ko dulen nukure ede kudinna muda nuakam ga wanama kævenye bisnu qur'ane mihako ema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabare yaqdallahu fi dhalik allah taala tikam ga hukumen ifawane yafhum ya ayatan bawala bafawane ema lobita khunne mi islam dinu ga alumenna angawa de fafa waru tumuda baham be gote kuro misale ade islam din bawala bam kuren anhenunna warab bodati aniyata ke demundi alun take ke gotoga muda waruta wahen waruta mundi be anhenunna ki muda take gotoga balamundi be ena islam din awma foga anhen kamalunna mudalum hakke miliyubi ade efo islam din wajib kurani heda kuruma firihina ge majja anhen kujja firin kujja deguna liberoga enake macca firin kujja ge macca wajib kurawwa wani heda kurum anhin kujja heda kurum wajib enno mamma ge macca heda kurum darifula wajib mata bappaya wajib firmiha yan huriha heda kurumuge masuliyate milawwa wani firihenunna heda kurumuge masuliyate allah lawwa wani efahu ebamehunna waruta mudelun deguna devvi rangal wahake ehna besei allah taala ge adul werikam bayaku munamundani ei hama kamen nune haqiqataki islam deenaki adul werikam ge deen islam deenaki hama kam ge deen no islam deenaki adul werikam ge deen maane ki komme mihaka ves haqqwa minbar adul werikam ge deen darifula kuda kujjega misalaka balamato kuda kujjega bodu mihe darifulam medeni kudakujja medeni kewumuge gotum bappa mi heda kurani enaya tankole madu misalaka balama engiru kewuma fansa rupiya ena badu fure minbaro bodu miheka mi heda kurani sate rupiya ei ena badu fure minbar ema ei adulu erivi ekam hama en nukurawwa mi waram muhim nukutan algol menge din Allah Taala ke adul wari odigannawa ilahu hama ennuko komme miheka bes beenun jehigemwa mim baraka emiheka bane ade anhenunna maimme egge gotuga enen ihsan teruma deem baral wafa Allah hikura bani wa wasayna al insana biwalidayhi ihsana insana timangila wasiyya kurime enege mambe fannen ihsan teruma yafa wa hikura bani hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha enage mamma nuomas wanding ena banduga ala ena e ufuliye adi efo venuga ena vihe mi venaki mamiha khas kurefa kame ballawa maryam alayhi salam ekamana ya vihumuge ven awmu ekamana kigeto vidalwane miige korin timanna maruinamaki rangalu wisse eha bodu venenge em allah taala e ven e bayan ko devane ما مفنن إحسان ترى من أمر كرفا خاصكم ما ميها يفولي بين ما ميها يتحمل كوري وندقوت الله تعالى إبيان قدمني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يميه كاس سؤال كرفا الله ورسوله تمنى ميها كان إحسان ترى هيوكم قدم هيوكم ولين إمي حقكم بدي كاكوي إجابان حديث كرفا مامة أنا كاس سؤال كرفا مامة دين بس مامة دين فهر حديث كرفا فدين كاكوي ehum ekelefa hadis koran bappay e mami hadifawa ahammiyat egeto hame gota ambig ge gotum enen ihsan terum Allah taala amimiya ihsan terum Allah taala wa hikra wa hikra wa ashiruhunna bil ma'ruf heu gotuga ekamalun nagi gauleshe heu gotuga ekamalun nagi gauleshe hame gota man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis koran istawsu bin nisa'i khaira tibamihum aminna heu kun hitashe hewkon itasha emi mamme gotuga efahu
ambegge gotuga enen ihsan teruma din barola fa member e hadis ke mennani tibami unge tereng emme hewmi haki enega be mihayen emme hewmi hayen enega ambi mihayen emme hewmi haki e tibami unge tereng emme hewmi hakamga hadis ko rabani adigeta darike gotun enen ihsan teruma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabani man ala jariyatayn hatta tablugha di angen daring bodwejjo madan emi hun tarbiyatu ihsan terwejje miya جاء يوم القيامة قيامة دون أنا وهو وضم أصابعه تمن كلك فانا أكيد مهنة إنجيل تجاه كل بي قيامة دوه ما النبي صلى الله عليه وسلم أريهما وانا فكلك فانا إنجيل تجاه كل بي ميقولوا ملو بتاعهم مي أصل إسلام دين أنهنا دفاع ومقامك كورن جاهلي زمانوكا أنهن دريق خبر اللي بيجي أكين الدواني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا إنك مونو كوني بجندني أنديري بجندني أنهن كجل لبيجي كم بيجيا وإذا الموءودة سئلت يمين دي إدارين قتلوكو ديري هودا وللم الله يقولون إكجا سؤال قربان بأي ذنب قتلت كم كشكا لكن هي إكجا كمارا لوني مي جاهلي زمانك إكوي هنا بالإسلام دين ياس مولي مي نظام فشون جهالا أنهنون إبامي هونجي حقو تدين آد مياد من زمانوغا يوروب كي قوم تاوغا إبامي هون قوم تاكوغا إمي هون حقو تاك الدواء قرار إسلام دين أوم فوغس إتاكين أهارو تاكي فهم بس إبامي هون قوم تاوغا مجلس تاوغا مجلس هذا جتاوغا بحوث قرون أنهنايكي أي روح اللي بيجن واميهتو نونتو ene ruhen furane libigen veto adi ene ruhen libigen venya furane libigen vejjiya ei insanunge furane etto nuata shaytanunge furane etto miguta bahus kurun insanatto nuata nunto bahus kurun mundi ei islam dein bawalvita eteken aharo fahum ema mi aslo europe ge gawmta ko medo anhenunge hakkutaka dawa kurayoruga adi alurmenge tere muslimunge tere bay mihun e maliga jehegen daroga ebamen nakennege kon ko tarikh takennege kon irakuto mikantatte feshigen ay ki vegento mikantatte feshigen ay europe ko ufedigen dia huriha mazhab take fikuri mazhab ta ay feminism kam gavies democracy kam gavi names dina dawlat vekurun kam gavi huriha kantatte ke feshigen dia huriha mazhab take fedurgen di islam din ero islam din kuriera fawani spain andalus sahame islam din fora fawani ege fahum emamehun fallituge ahul werin emamehun kuri aniyatake natija egge gotun ufedigen mazhab teken huriya mazhab takives ema lobita khonne kankama medu alume adul werkam ga nazarum balaf kam ga wana fenigen dani islam dinuga mi anhiru nadifa wa hagguta Allah taala kayt qur'an wa higura bani man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba firihenun geterem bes anhenun geterem bes he amal ko femi haka ene baajje beregam ba dirul metimin ilahu devwana me wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ad qiyamat duhum ibamihunna imme furihame begam ba ajru timen ilahu ibamihunna devwana me ehma anhenunna Allah taala aniya walode nugannawa Allah taala ekalange alutakum kore evves alakan aniya walode nugannawa Allah taala wahi korwane يا عبادي ائتي من الله قالتكن إني حرمت الظلم على نفسي تمن الله ذات فلك مجن أنيا حرام قربا فيما أنيا ورو حرام قربا فيما وجعلته بينكم محرما أتبامه كمجلس أنيا ورو حرام قربا فيما فلا تظالموا تبامه إبيك نبيك أنيا ورو واشه angenunge haggotan islam jeno nude kamange dawa kuramiha ene ebunani Allah taala wani e ilahoge alunge bayaka angenun aniya verife ei batil dawa Allah taala alumna hew magodak kawash hada subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.